Ini dulu guys. Penjualnya orang India. इंडिया है कुछ कुछ होता है Halo guys, ini hotel tempat aku nginep hari ini. Aku mau beli oleh-oleh guys di Chinatown. Mahdi sudah sampai nih guys. Aku mau beli coklat dulu ya. Ini dulu guys. Penjualnya orang India. इंडिया है कुछ होता है Madi udah beli coklatnya. Beli apa, Dut? Beli apa? Hah? Kamu tanya. Bruh. Guys, lanjut nanti ya. Bye bye. Kenyot. Ibu mana ibu? Kenyot.